नमस्ते जोजोलपा नेपाल लस्कुस नेपाल चैनल स्वाज नदेवी सकल सोकुमी भाजमेज बिन्त दुनुग नलिसी लस्कुस चना जागिना तन्डुकार अलेजी रेगिसा महर्जन सोकुमी भाजमेज बिन सिकपिन्छ स्वाज नदेगु जाजो ख सिने दबु चिकपिन्छ पक्का है अनुमान्य नदी धुंकलजी तो गजागु ज्याजो खदका जो तो ज्याजो ख सिने दबु दबु थाका त छथुइके पैक अन विविध ज्याजो त जुइ थाका अथे जिमसा हलिमे सिने जगते ज्याचंगु विविध जानकारी त नेवेगु जी रेगिसा जी हलिमे ज्याचंगु सिने जगत्या ज्याजो नेवेन्या छि दे नेपाय अथे कलिउ ज्याको हे ज्याजो नेवेका मजुला पक्का है अगिना सोकुमी भाजुमेज बिन नापा हाइलाइट्स अथे धाइगु मुमु खत सोयादिस ऐतिहासिक साकी पास कीर्तिपुर अल नेपाल रिलिज जुल नम्रता श्रेष्ठया नुगु लुक्स भूत खरा गुल्तका ख्या फैति छि सोकुमी भाजुमेज पिन्द सकिपा लिबाधुंका ऋतिक रोशनियाको नुगु फिल्म सुपर 30 मनोज के झा निर्देशित सकिपा फ्यामिली अफ ठाकुरगञ्ज रेगिसा थोला जुल थौया जाजोया मु मुखत आधा से दिसन त छखन्यनी कीर्तिपुर देखाकटा हंग माइन्डे छु भई उखना रिलिज जुगु सकिपा कीर्तिपुर या खलाना गुख अवश्य न रेगिसा थु सकिपा चाहिँ ऐतिहासिक सकिपा ख गु चाहिँ नापा नापा पिग्नान चाहन कीर्तिपुर या जंग बासिन्दा पिन्दैन त गु ज्यादा देदा केनि खुदैन त गु ख आ थोइ बिसले काया छगु रिपोर्ट तयार नुगु ओए सोकुम भाजम तन हेवेका मजुला अवश्य न अगिना सोकुमी भाजुमेज पि जिमसा छिपिङगु नीति छगु सकिपा कीर्तिपुर या विशेष रिपोर्ट तयार यानगुदु सोयादिस सकिपा कीर्तिपुर थो सकिपा सोनिग या दक्को हले प्रदर्शन जुइ धुंको गुदु उगु सकिपा कीर्तिपुरे वो इले जुजु पृथ्वी नारायण शाह न आक्रमण यागु विषय वस्तु या त न नेवेगु ख उगु सकिपा कीर्तिपुर या रानी कृति लक्ष्मी जु या साहस या त न केंगु ख वेकल सोनु सोचा छम मिज या भेसे या कचाहे गोर्खाली सेना नाप थगु राज्य या नीति युद्ध या नदीको विषय वस्तु या त न समावेश या न तगुदु त्यसको टाउको चिरिप्प गरी छिनाली दिन्थे अब भोग्नै परिनी आफ्नो मूर्खाइको फल थुगु सकिपा एकीकरण या बारे धासा के नेतेंगु मखु त्यसै भन्या सबै ससाना राज्यलाई एउटै सिंगो नेपाल बनाउनु प्रदीप खड्कीजु निर्देशन यानादिगु उगु सकिपा मदन दास श्रेष्ठ हिराशोभा महर्जन सुशील राजपाध्याय सुरवीर पण्डित अञ्जला नकमी नापनाप मेमेपी थिथि कलाकार पिन्तन दुथाका तगुदु अगिना छ नम्रता श्रेष्ठ या सकिपा सोयाला वेकयो नुगु सकिपा वेतेंगुदु नि ख वेकया नुगु सकिपा छु खल्यो सकिपा खनि उगु सकिपा यु नाख जाइरा उके वेकन छम मार्शल आर्ट यो भूमिका निर्वाह याउदु ए दास जि थोइ छौ जाइरैपति रिपोर्ट छौ सोकुम भाजमे त किनका मजुला अवश्य न सोयादिस सोकुम भाजमे जि पे नम्रता श्रेष्ठ जुया नु लुक्स तको जाइरा फिल्म या छको जा रिपोर्ट छिक्ने नेवेतना सोयादिस सकिपा जाइरा नेपाली चलचित्र या क्षेत्र रोमान्टिक हिरोइन थगु ना जायका दिथुंगो कलाकार क नम्रता श्रेष्ठ वेकन सानो संसार सकिपा सकिपा क्षेत्र थगु पला ढकातिगु ख सानो संसार मेरो एउटा साथी छ फर्स्ट लभ मिस यु नोभेम्बर रेन थे जागु आधा दर्जन रोमान्टिक सकिपा मिता दिथुंगो मवेकन लिपा वया मेमेगु लुक्स पित कुतैना जुंगु दु जस्तै क्लासिक सकिपा छम मिखकाया भूमिका निर्वाहन दिभाषा सकिपा प्रसादे निसन्तान महिला रूपे अभिनय याना दिल आवे तेंगु सकिपा जाइरा छम मार्शल आर्ट छम खेलाडी रूपे वेकया त खनिफै थुगु सकिपा वेकया रफ टफ लुक्स न जसा खनिफै वेकन थो सकिपा नीति थगु बालागु चानादिगु ख धासा खुला टक ट्रेनिङ न कायदिगु ख थो नुगु लुक्स अले वेकया परिश्रम या त सोकोमी भाजमे दिपिन्छ गुल्तक एकादि वला से बाकी हे दनि कथा अले निर्देशन आशुतोष श्रेष्ठ जु याना दिगु ख सृजना रेग्मी सुजाता श्रेष्ठ अले सम्राट मगर डेब्युट याना दिगु थुगु सकिपा निर्देशक आशुतोष श्रेष्ठ जुन अभिनय याना दिगु दु थुगु सकिपा अगस्त 23 के रिलिज दि तेंगु दु सोकुमी भाजुमेजुपी थोज्याजोले आधासा पल्ख दिपाया इजुगुदु दिपा लिपा हक्न ल्याउँदनेको रिपोर्ट नेवेगु जेहेजी आधासा पल्ख दिपा
सोकुम भाजी मेजुपी त बजा हाको दिपाली पाहाकन छका छिकपिन त लस्कु सेना चना छिकपिन त स्वयत नदिगु जाजु का सिने दबु जिमिसा छिकपिनेगु न्हानी हलिमे जाचुगु सिने जगत या विविध जानकारी द निवेचनगु ख अगिना ज्या थायु इले यामाला खनि तर छान्यनुले थो एकासी ख थोइ विषय वस्तु या त कया छगु नुगु सकी पाली बाथुङका प्रदर्शन जुइ धुङको गुदु एदास आज युकै छौ रिपोर्ट निहेबेका मजुला पक्का है अगिना स्वयत दिसा लिबा थुङका यो रिपोर्ट छिकपिनेगु न्हानी सङ्केपा लिबादुङका जे 30 गते बुधबार रिलिज जोगु ख समय या महत्व वजा इलेहे यामा थयागु कर्तव्य इलेहे थुइकेमा भतिजा लिबाम न्यागु जुइफै धाइगु सन्देश दुगु उगु सङ्केपा या त राजेश मानसिंह जुन निर्देशन याना दिगु ख दासा वेकलहे निर्माण न याना दिगु ख उगु सङ्केपा आरएल महर्जन आराध्या लक्ष्मी खड्की नारायण देवी प्रधान मन्जु श्रेष्ठ आशा काजी थकु नाप नाप मेमे पि कलाकार पिनिगु अभिनय जिस खनिफै ग्वार ग्वार तुला मिति अले जिन छन् त थो लाटन चत्त कया स्वाट थो मुची त या सु प्याच ना थो पाटे क्वाङ ए वे यता जिम्बा यो केटा जानो फुट फुट छुमावी छने लागत के का जुनु रेगिसा थोला जुल लिबा थुङका सकी पायो छकुचा रिपोर्ट ला न्यागु जा लिबा है या मा लिबा थुङका छुन या फैमु धागा ला छ सिएसिला मला अगिना भूतवाला सुताइ छ गन फुटबल वो भूत्यु खलानु मखु नुगु सकिबा घर यु खलानुका ए वो घर भूत फिल्म दाइला सोकुम भाजी मेजुपी रोमान्टिक अले पारिवारिक फिल्म भिडे छगु भूती फिल्म पिकाउदे वो सकी पाख घर थो घर धागु फिल्म छ भूती फिल्म का अले वेक वो छौ छे चाहिँ भूत अन्हाबे ख्या वेगु चाहिँ थो सकी पा चाहिँ केन्तेंगु दु मला रेगिसा ख पक्का है सोकुम भाजी मेजुपी आधासा घर या रिपोर्ट नेवेका मजु लागिना रेगिसा सयदिसा थो घर यागु छगु रिपोर्ट न तयार नगुदु सयदिसा सकिपा घर पारिवारिक अले रोमान्टिक सङ्किपायागु भिडे छगु नुगु सङ्किपा श्रावण 3 गते निसे रिलिज हुइत्यगु दु गु सङ्किपा हरर जेनर अथेदैगु भूत यागु सङ्किपा रगा थिके फै घर सङ्किपा छगु छे भूत ख्यावैगु विषय वस्तु या त निवेत्यगु कनेदु थुगु सङ्किपा अर्पण थापाया कथा अले निर्देशन खसा निर्माता शर्मिला पाण्डे व सहनिर्माता सन्तोष अधिकारी जुया ख अर्पण थापा निर्देशन याना दिगु थुगु सङ्किपा अर्पण थापा सुरक्षा पन्त बेनिसा हमाल अस्मिता खनाल सरोज अर्याल सृष्टि महर्जन विकास खनाल व मेमेकिन्छ नाप थिथि कलाकार तन दुत्याका तगु खनेदु सोकुमी भाजी मेजुपी आधा जजले हाकना छका दिपा इजि थुंगु दु दिपा अथाइगु ब्रेक लिपा हाकना दि छिपिन्देगु न्हानी थथिए रिपोर्ट तना ल्यावेगु हेजी आधा छ शॉर्ट ब्रेक थो भचा हककु दिपाली पा हकना छक लस्कु स्याना जना ज्याजो सिने दबुली जिसा भूत खर्ना केन्द्र वेक अप इन द बाणगु मेना केन्द्र आछि बलिउड यागु अताइगु छि दे नेपाइमा कि बलिउड यागु खन हेवेगा मजुला अवश्य नगिना छन् त ऋतिक रोशन हिरो गुल तकय जितले यक्को य ऋतिक रोशन आता छ सोगम भाज मेजुपी सुपर 30 यागु रिपोर्ट ठीक नि हनि हेवेतना सयादिस HRS फिल्मया नेवया सकिपा सुपर 30 थुगु सकिपा जुलाई 12 2019 रिलिज जुगुदु उगु सकिपा ऋतिक रोशन या त मुख्य भूमिका खनिफै वेकल छम टीचर या भूमिका निर्वाह याना दिगुदु थुगु सकिपा सत्य घटना याके आधारित सकिपा ख थुगु सकिपा छमेसिया बलिदान या त केनेकुत याना तगुदु थुगु सकिपा या त विकास बहलजु न निर्देशन याना दिगु ख रेगिसा आधा छ हाकन जी बलिउड यागु ए खला फ्यामिली अफ ठाकुरगंज हान याक्ने प्यावे त्यंगु दु मला ओ सकिपा उके बारे छौ जी रिपोर्ट निहेवेगा मजुला जिउ अगिना जिउ ज्याजो या इन कोचा त्यंगु दु थो रिपोर्ट छौ नेवेगा अवश्य न थोही श्रावण 9 गते निसे रिलिज जुइ त्यंगु सकिपा फ्यामिली अफ ठाकुरगंज छगु एक्सन बेस्ड सकिपा ख मनोज के झा निर्देशन आदिगु उगु सकिपा या त अजय सिंह राजपूत जु निर्माण नादिगु ख उगु सकिपा जिम्मी शेरगिल व माही गिलिया मुख्य अभिनय खधासा सौरभ शुक्ला सुधीर पाण्डे या त न उगु सकिपा खनिफै
थुगु संकिपास परिवार महत्व व नुगु सोच समाज जुइगु प्रभावित केन्तेंगु ख भरिए वरना हम सिर्फ खोद के निकालते नहीं है, खोद के निकाल के फिर गाड़ देते हैं। सोकुमी भाजु मेजुपे छिकपिन सा स्वेस नदीको जाजो ख सिने दबु आधा सात जाजो साजिमता नबायनिको उजम बियादि स जिजाचुन हाकामी अगिना तन्डुकार अलेजी रेगिसा महर्जन मेगुवाले हकन नुगु जाजो जना वेगु हेजी आय नीति जिमता नबायनिको उजम बियादि स नेपाल च्यानल निरन्तर सहयोग दिस सुबा